tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Nami Mana tuzahora tugushima. Iyi nzira nayo ni inzira nziza, ni inzira abantu benshi bakunda. Haleluya, haleluya. Inzira yo gushima Imana biciye mu kuramya no mu guhimbaza. Ariko ikintu cyantangaje, hari umuntu wavuze ngo nditukibesha, ngo ariko dusigaye tubesha mu ndirimbo. Birumvikanye ngo nditukibesha ariko dusigaye tubesha muki mu ndirimbo. Umuntu akavuga ngo tuzahora tugushima, ngo tuvuga imirimo yawe, akagira amezi 6 ataranashima n'umunsi n'umwe. Kandi gushima si ukubivuga, gushima si ukubitekereza, gushima si ukubiririmba, gushima ni ukubikora. Kandi keza mushiraho tako muririmba ko gushima nakahe hari iri nigeze kubaza abaririmbyi umunsi umwe na twataramye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana iguhe umugisha. Yarazanye indirimbo rwose nuko mbiciyemo gutyo. Noneho ndamubaza ndetse niki gituma ukunda Imana, niki kiza uzawumva cyo tumutava ku Mana, ngo ikiza gituma ngo abona atazava ku Mana, ngo nuko nyina yarwaye arakira. Ariko ko murumva ngo nuko nyina yarwaye ngo araremba ngo buca arakira, ngo icyo ngo nicyo kizotuma ngo atava ku Mana, ndetse napfa. Ewe abandi ko barasenga banyina ndibakibaho barakiye, wewe ngo nuko nyoko yakize kandi hari wakayira ko gupfa. Kurumva none bamwumbwira ngo afite amashimwe angana gute. Gushima iyi ni yindi nzira nziza, nayo ibamwe abantu benshi kuramya no guhimbaza, kandi biradufasha, biratunezeza iyo tubikora tubizi, iyo tubikora tubyumva, iyo turamya Imana tuhimbaza mu ndirimbo, ariko bikagera iriya kundi baye umutima bigira icyo bisa bikora. Sema haleluya. Ariko se niko bimeze. Reka dusome ikindi cyanditswe kimwe. Zaburi 144 n'umurongo wa 9. Tuje ku mashimwe ya gatatu. Iransoreze ku ya 4. 144 Zaburi murongo wa 9 da. Bibiliya iravuze ngo Mana aho ndakuririmbira indirimbo nsha, ndakuririmbira ishimwe kuri Neberu y'imirya 10. Kuri Neberu turacuranga turirimba amashimwe dukoresheje Nebero. Haleluya. Sema haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukuzwe Yesu. Ibi dukora, ibi mukora iyo muhamuririmba, muba mwamuzana amashimwe imbere y'Imana. Ikibabaje gusa nuko mutayumviriya mu mutima. Tiyumvikanire. Shimwe rya gatatu na amashimwe tuzana imbere y'Imana biciye mu kuvuga, si ugusenga, si ukuririmba, ni ukuvuga. Reka musome cyanditswe kimwe kuvuga. Bibiliya yavuga ngo niwizeza akanwa kawe, ngo niwizeza umutima wawe, ngo wamara ukagira gute, ukatuza akanwa. Sema amen. Amina. Ukabivuga, ukavuga iby'Imana yakoze, ukavuga imbaraga z'ubumana zitumushima Imana. Sema amen. Haleluya.
hari ibyo Bill Graham yanditse ngo igitabo kijanye no kwizera, avuga ngo 4e dimension. Kwizera kwa mbere, ukwa kabiri, kwa gatatu, ukwa kane niko yavuze ngo ni dimension ya kane. Ni ukuvuga ngo ubugeze uba warangije, ni hari umuntu ashobora gusengera umuntu wapfuye akazuka. N'amashimwe ni kwaba hariho umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu wa kane uba urangiza. Niwo ngiye kuvuga uwa kane. Uyu wa gatatu nari mvuze biciye bo kuvuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uzurisha ijambo ry'Imana. Numara wisuzume wirebe ese uri mu kihe gice, uri mu kihe ciciro. Ni icyambere wewe gusa mu buzima bwawe nugushima Imana usenga, cyangwa ntuzi unasenga byaranakugoye. Hariho na benshi batanabishoboye. Ese ni ciciro cya kabiri, ni dimension ya kabiri yo gushima Imana ukoresheje indirimbo, kuramya no guhimbaza. Icya gatatu, ese uzubivuga. Bibiliya irabivuga, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 n'umurongo wa 41. Nisoza abashumba muze kunihanganira nimba ntaco biri buze kwica, mpite ngenda kandi ndabubashe rwose. N'abandi cyagire wenda uza kuvuga ati ariko nawe arakabije amaze kubwiriza kamagenda, wenda muraba hano muri Kigali, jewe ndi Rwamagana, muze kwihangana. Kandi bavuze ngo murasohoka saa 4, mbifurije ibyiza. Nariko mbaza ko Ben yaririmbye, barambira ngo ntararirimba, nanje uko ndahombye nyine ntakundi. Yaba yarandirimbiyemo 11:41. Bibiliya iravuze ngo nuko bakuraho igitare. Yesu arararama. Aravuga ati, warangiza agira gute? Aravuga. Ndi muri rya jambo rivuga ngo amashimwe akomoka mu kuvuga agira imbaraga. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baravuga ngo akari ku mutima gasesekara hehe? Ku munwa. Kaza gasesekara ku munwa. Akari mu mutima kaza gasesekara ku munwa. Kweli. Ngo arangiza avuga guteda. Aravuga ati, Data ndagushimiye kuko unyumvise. Amen. Gushima bivuye mu kuvuga. Aho ndi bavuga ngo arasenga, baravuga ngo aravuga. Hari igihe abantu baza bavuga ngo Yesu ngo arangize ngo arararama arasenga, tahandise gusenga. Aravuga ngo Data ndagushimiye. Uzunumva, usanzwe unumvaga. Ubu ngubu hongeye gucishamwe akantu ariko usanzwe unumva. Akubara kurumva nini? Oya, umuntu yoza kugusaba akakubwira ngo nsanzwe nzi kuzu uzumpa. Wobibura se? Yesu yarazi kuvuga yeme, yari muziki itangaza. Ndagushimiye kandi niryo yavuze gusa ngo amare kuvuga yamavani bakureho iki. Muje gusubira gusoma Luka, bayi byanditswe bibiri. Luka ibice 10 n'umurongo wa 21. Amashimwe yanyuma ni amashimwe dushima Imana. Ni amashimwe dushima Imana tuzanye ituro. Mwaka wa 4. Amashimwe dushima tugize gute? Tuzanye ituro. Mwarashimye? Biciye mu gusenga no mu maturo no kuririmba. Byose twarabikoze. Ariko ndabanezererewe yeme. Oya, buriya ikiri mu mutima w'umuntu se ko ndarufato ndawe ngiye gufata. Nta muntu wavuze ngo agiye gushima Imana ngo batereza haleluya 3 ngo arangirizaho. Urahari? Vuga ngo ndahari.
ngo bamushire mu igisirimba nacyo si kibi ariko mu mwaka wose Imana urabonye ngo uyiture igisirimba dabora amaguru sa yawe ntabwo nibyo ntabwo wayagenze wewe amaguru yawe se wayabeshejeho amaraso ayarimo n'imitsi n'ibyawe ngo ugiye kwitura igisirimba gusa ngo utange Imana yarakurinze ikaguha umwuka wayo wagira amaboko gutya bigashoboka wagira gutya bigashoboka watera intambwe mu gitondo bigakunda sema amen amen gushima Imana uzanye iki ituro no naratangaye hazabiye abantu baje imbere y'Imana ukuma basenze ngo mwami Yesu Kristo haleluya ngo wabwiye umugaragu wawe Salomo ngo saba ubwenge ngo nanjye ndabuguha ngo none nanjye naje imbere yawe ngo ndagusabye ubwenge igira gute ndashise kurwima iguye ubwenge wagize gute Salomo haleluya Salomo ngo amaze kubakira Imana inzu amaze kubaka inzu yiwe ngo aratekereza ngo atekereze icyo yakorera Imana ngo aragenda ku musozi kakakanunga ngo kicubahiro gusuma kandi ngo amare gushika kuri kaganunga sema amen ngo atamba igitambo cya mbere atanga icya kabiri ageze ibitambo 100 atanga ibitambo 200 atanga ibitambo 300 atanga 400 atanga 800 atanga 900 atanga 1000 ngo arangize gutyo Imana yamimwira ngo saba icyo ushaka ibitambo 1000 none uraho kurasama ngo baguhe ubwenge bwiki kubera kwayura reka tuwasoma abantu bazagira ngo dore ese turacyari kumwe ndiyo reka tuwasome Salomo we abami ba mbere 3 n'umurongo wa 4 ituro nicyo nasanze kire gituma Imana igira ikikora iyo uzanye amashimwe afite ituro Imana iziyavugira ijambo Imana ndizi ceceka sema haleluya haleluya iyo uzanye amashimwe ukaza gushimira Imana ukazana ituro Imana izivuga ndaza mvuga undi mumwe wa kabiri watanze ituro Imana ikamivuga none aho uragiye aho ngo winjiye huduma ngo amasengesho y'iminsi 3 ngo Mana ngo uri kurambona nawe ngo ndagukeneye ngo kandi nkeneye ubwenge genda ibuguhe ndayibujije se nigenda ibuguhe wewe wigirira ibahati kabuguha nta gitambo na kimwe utanze ngahe hasome papa abami ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 4 3 no kuri 4 na bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo genda komeza kuko ariho akanunga karusha utundi icubahiro kabaga nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000 none iki 1000 ukundi ndi ari kwabura umuntu uvuga ngo pastor mudaherano nawe ngo asakabye nije wahandisa aho ngaho igihandiswa nari ndiho haba na data arataraba na sogokuru none ngusanye 1000 ukumwavuze ngo mwarashimye yeme umuntu yo bafite telefone yaguze 300 yaje gushima agatanga 2,000 ko murumva ibyo bintu bijanye cyangwa agatanga amashi cyangwa awe tse tubwisanye ukuri ufite telefone ko navuga kuri bari yabacu afite telefone yaguze 400 none umunsi wo gushima ngo atanze ngo 2,000 nibyo ashize mu giseke cyangwa ngo atanze umutima oya wewe ku 2,000 wo havugira ijambo ariko ese ndamana nkagira nimba abantu bazagira ngo Imana ni kintu kiraho kihengamye umutwe
gisa n'ikitagira nk'ubwenge. Wewe imana yaragukijije. Uzi ko abantu bazavuga ngo imana yamurinze impanuka, ngo bari abantu nka 30, ngo bamwe bacika amaguru, ngo abandi maboko, abandi barangize ngo turakira, ngo none tugategereza gishage, ngo none ishage, ngo tuzamura amaboko twese. Ukunza ndeba ibintu bimwe ngatangara, ngahumirwa, nkavuga ndise uku tugira ubwenge, ese hazaba igihe bucurama bukamanuka gutya? Imana ibwira Salomo urampu, kandi Imana yari kwibireba. Icyambere icyaka reka mbere, kandi yatanze intama n'ihene. Mwumva intama n'ihene, usome bibiri ijambo ry'Imana niryo yarivuga neza. Nahandi ko bavuga ngo inzovu abana bogira ngo nizanzovu zo mu gihuru. Batagira ngo ni inzovu. Reba bibiri ijambo ry'Imana abari yusoma. Ingoma za kabiri kari ibice 7 n'umurongo wa 5. Ariko no, Imana igira ibiza bikora. Hari amashimwe azakora ku mutima w'Imana. Imana ikananirwa kwiyumanganya, turinde kuyisaba. Ndetse ga wibuke yuko nyuma yo gusaba ubwenge yaramubwiye ati ibyo nibyo usabye ndaguha n'ibindi. Ibyo nibyo wasabye ndaguha n'ibyo utasabye. Ngo ndiko ngo Mana ngo nsabye make, ngo ibyinshi biduhera ubuntu. Urimo ibuguhera umuntu se wagize gute? Ngaho wasome papa. Ariko ibyinshi uko namasengesho y'abandi twafashe, nawe ukayafata ukayabroka, ngo turabizi, ngo uzawicuga kiza, ngo soma wahabonye pa Abami ba kabiri 7 bice 7 n'umurongo wa 5 n'umurongo wa 5. Ingoma ingoma za kabiri. Umwami Salomo yatambye ibimasa 22,000. Ibimasa 22,000. Ibihumbi bingayeme 22. Nageze mbona umwaka urangiye, umuntu agahaguruka ngo haleluya, tukavuga tuti amen, haleluya tuti amen, haleluya tuti amen. Ngo nanje ngo imirimo Imana yakoze, ngo inkoko yanjira turaze, ngo nicyusa abana b'inkoko. Ibyo byarabaye uko usingabije nukuri, ngo abana b'inkoko ngo nibashuka ngo bazoze, ngo bazotware mu mwana w'inkoko umwe, agaca nako kakaregera. Yeme ndeke gusiga abangaba nabo, agaca kakaregera wa mwana w'inkoko bavuze, kakaba karawujwigirije. Mu gatondo ukabona baraje, umudiyakera kamaze, ngo wa mwana w'inkoko ngo agaca kawutwaye. Ningo kuvuga ngo ryashimwe ga nari natanze, agaca kararitwaye. Ibi mvuga ndabizi, narabibonye. Ngwihene yiwe irabyaye. Muzi giposa murake cyageze kimerera inkoko nabi cyane, kandi cyageze kunda gufata nk'inkoko zikanisa. Igituma muzi zikanisa nuko wageze wumva abantu benshi batanze inkoko ngo igiposa cyayishe. Ese cyaje cyamakimenye inkoko y'ikanisa aba ari cyo gifata. Yamara kamaje imbere y'Imana, ngo Mana data wa twese uri mu ijuru, ngugira neza, ngugomorora ingomero z'ijuru, ngo zizi wanje zize kugira gute? Igomorora ingomero z'ijuru. Ibihumbi 22 zinka inka makumi ibihumbi 22 arabitanga. Nibyo zonyine se soma hepfo wumva ibindi. Ntabwo ari byo yatanze gusa, yatambye n'intama 120. None uri mu kwikoroza ngo ngo yaratanze. Genda uje kubaza Salomo, ureke guma kujwigira aho ngaho ngo
reka nsoze n'uyu. Ari umuntu wambumiye arambumira arandangaza, twavuga ngo amen. Amaturo ishimwe rikiye mu maturo n'ituro Imana izivugira ijambo. Reka mbabwire, nsome hano muri Samweli mwumve igitangaza cyabaye. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 11 27 28. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 11 umurongo wa 11. Samweli wa mbere igice cya mbere 11 umurongo wa 11 gusa. Bibiliya iravuze ngo ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, Yego. nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, Yego. ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka, Zamugira ituro, abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe. naratangaye. Ana niwe mugore uteye ubwoba. Ana yahize umuhigo kubera ikibazo yari afite, nguko nawe uzuhiga ngo amare guhiga. Ariho abantu bagira amayeri n'ubwenge bakagira ngo barurusha Imana, ngo mana ngo nusubiza ngo nanje ngo sinzabura icyo nzakora. Nigi wakivuze muzamumva bene ayo mahimba, abantu bazazana amahimba mu nzu y'Imana ngo nawe ntazabura icyo azakora. Wakivuze kurangira iki kukivuga? Ngo kuwayibona umutima wanjye nguremerewe ngo ukabikora, ngo nanje ngo ndakurahiri ngo sinzabura icyo nkora. Umfa. Ana yamabwira Imana, numva umwana nzamuhindura ituro, nzamuhindura ituro. Imana yamukoreye ibintu bibiri. Ese turi kumwe? Iyo Imana ngo Imana niho yahumiriwe. Kurya Imana hari ibintu biza bitangaza. Aribaza ati se uyu mugore imyaka maze nta mwana naka gahinda, aravuze ngo umwana nimuha umwana azamuzana amugira ituro. Sico ge yanyamubwira ngo ikindi gihe Imana kandi izigira hayica, yamamubwira ngo ikindi gihe nkiki ngo azagira gute, uzavukikiye. Hapana umuhanuzi bwa busa n'ubwa fraude. Ubushize narako mbona umudamu umwe hayarira ngo baramubwiye ngo nagende ngo agure ngo ibintu ngo iby'umwana ngo abigure byose ngo ashire mu nzu, ngo ikindi gihe nkiki ngo azoba yabyaye. None imyaka 3 irashize. Ayo sa makuru sayo natoraguye ndayazi. Irashize. Imyenda yaraguzwe, ibintu by'umwana biri mu nzu, ngo ikindi gihe nkiki uzaba ufite umwana. None amashimwe yuzuye umutima wawe nayahe? Nayo gusenga, nayo kuramya no guhimbaza, nayo kuvuga, ayo ku rwego rwo hejuru ni ugushima Imana tuzanye ituro imbere yaryo. Iyo turizanye Imana izirivugiraho ijambo. Abanyabwenge bagiye kureba Yesu ko yavutse, Bibiliya iravuga ngo bajana iki amaturo, ngo amare gushika bagezaho Yesu yavukiye ngo batura ya maturo. Barangije gusa bari kubazana izahabu muzi inoro, abantu bajanye inoro bamara kuzikubita aho ngaho, Imana yareba uburyo bamuzaniye inoro, marayika kamaza akababwira ati gica Herode yabateze ntimuciri yanzira. Kandi cyo cyatumye Imana ibakemera ngo ntibaciri yanzira. Sa maturo bari bazanye aremereye, Imana ikababwira ati ntimuci ari agica Herode yobamara. Umutima wawe wuzuye amashimwe asa gute, ameze gute? Niba ushaka ko Imana ivuga ijambo, shima Imana ufite ituro, izagira ikivuga. Imana ibaheze umugisha. Amen.